Mumina Haruni akoretwo agitungata ta munini wa Cibu kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtanyiheire 11 kuria aikari a gũkũ makoretwo makirahira wĩra wake na kumugathĩrĩria kwa njĩra nene. Huyu mama ni mama ya bidii na ni mama ako na bidii ya kutoa kusaidia watoto. Niamu oho ni akoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ mbara ya kũrũa na ciĩko cia kugimaria airĩtu, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire mĩena mĩingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ndio na sisi amejaribu kutusaidia, tumesaidiana na yeye kutafuta hii kasi ya watoto wasome. Na mambo ya ukeketaji, tunapinga mambo ya ukeketaji, watoto wasitahiriwe, watoto wasichana wasikekete. Tumekataa sisi kama wamama ya sehemu hii ya Mlanjo na tumeharamia. Mumina oho ni akoretwo agithomithia ciana ici nini kuria acitwaraga thukuru na ũguo akagirĩrĩria ciana ici ũhikio cinini. Mimi ni mwanaharakati wa mambo na FGM kabla hata sijapata kazi ya uchifu, na bado nilipopata hii kazi ya uchifu bado ninapinga ukeketaji wa watoto wasichana. Na rĩu akiaria DCC kana Deputy County Commissioner arie niwe munini wa County Commissioner Philip Soi augite ati ni akunyitirira Mumina iria agumirwo ni moritu. And also support girl child, masomo ya girl child ya wale wasichana wadogo ndio nina support, na nahakikisha ya kwamba watoto wasichana wamepelekwa shule na kwa jumla watoto wamesoma kwa eneo yangu ama eneo yote ile ambao ninaitawala. Gikumathira mohoro matiganite kuma icigo itiganite riakwa ni KARIUKI wa WANGUI.